+1-2,000 Hills Empire Sports Update nk'ibisanzwe. Niki kigezweho Mr. Elive? Premier League yagarutse muri weekend. Dufite match ikomeye y'akasamutwe igeze ku munota wa 50 Leicester City yakiriye ikipe ya Arsenal The Gunners Visit Rwanda, abanyarwanda benshi bakunda kuri King Power Stadium. Ni stade itari ntoya ariko na nini, yakira abafana batari benshi ariko batari n'abakeya, barenga 30,000. Iba mu Bwongereza ya Leicester City, yitwa King Power Stadium. Ubwo rero match turakomeza tubaha hit, gusa inkuru irimo nuko Arsenal itakinnye ifite front line yabo. Front line? Yeah. Abatahizamu bayo ko yakinishije Raheem Sterling no mukinnyi utari ku rwego rwose rwo gukinira Arsenal, nubwo ari ntizanyo Chelsea ikaba yishyura hafi kimwe cya 2/3 by'umushahara yishyurwa, ariko ntago ari ku rwego rwo gukinira ikipe ya Arsenal. Hakaza Leandro Trossard n'ubundi ni umusimbura, kubera ko uyu mwanya yakiniyemo ubundi ukinamo Kai Havertz rero abafana ba Arsenal mu mwibagirwe muri iyi season, kubera ko nanagaruka vuba, azagaruka muri season itaha. Yagize imvune kandi ikomeye, azabagwa. Ethan Nwaneri ni umwana w'umuhanga uri kugaragaza ko ashoboye, ariko tuzirikane ko ari academic graduate. Ni umwana uvuye muri academy, ntago match nk'izi z'umuriro za kuvana ku gikombe cyangwa zikaguhesha igikombe aba yari yazimenyera. Ethan Nwaneri gusa ni umuhanga, yatweretse icyo ashoboye muri iyi minsi. Bukayo Saka yari yaravunitse. Ubwo rero muri infirmerie Arsenal ifite abakinnyi bakurikira. Ifite Bukayo Saka, ni hamstring, ashobora kugaruka mu mpera z'ukwa kabiri cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatatu. Gabriel Martinelli nawe ni hamstring. Abakinnyi barakoze cyane, ntekereza ko ari mpamvu bari kugira ama hamstring, kumwinyamisa nk'iyimukamo gakeya ku mubiri, amarigama gasa nk'adakomeye ukuntu. Dufite Gabriel Jesus nawe ni rigama yavunitse yo yahepfiye ku matako. Tukagira Kai Havertz nawe hamstring, ariko we ikibazo ntago ari akarigama kamwe, ahubwo nuko bari umukore operation. Tukagira Tomiyasu amaze iminsi yaravunitse. Ubwo bivuze ko kuri attack ya Arsenal ubundi tumenyere Bukayo Saka aca kuri hamwe bita kuri 7 cyangwa ku ruhande rw'iburyo n'imoso y'icyaye. Tumenyereye Kai Havertz arimo yataka ku 9, nubwo amukije mu force 9, ubundi umwanya we wanyawe no mu ikipe y'igihugu y'Abadage, aho tumumenyereye akina, tumuza akina inyuma ya rutahizamu. Tukagira Gabriel Jesus, we niwe mu number 9, typical number 9 Arsenal igira, niwe rutahizamu uri full strike rwose Arsenal igira. Tukagira Gabriel Martinelli abaca ku rundi ruhande rw'imoso, hamwe bamwe barebye umupira kera bakunda kera bita kuri 11. Tomiyasu abakina kuri 2 cyangwa bamuhengeka agakina kuri 3, ko ni umukinnyi w'umupolivara kuva yava mu Butaliyani, yeretse abagana zikaro umupolivara, izo mpande zombi yazikina, ariko nayo ntago abanzamo, abashobora kuza in case wenda dufite ikibazo kuri izo mpande. Gusa inkuru nziza, mu bicaye kuri bench harimo Ben White, nawe yari amaze iminsi ari mu mvune. Ariko yagarutse. Ni inkuru nziza ku bafana ba Gunners, kubera ko uruhande rwa kabiri ntabwo rurongera kugira ikibazo nk'uko cyagiraga. Ubwo rero ku munota wa 63 nuko Leicester City ntiragira igitego ibona, na Arsenal nta gitego irabona. Munota wa 33 turacyari rwose mu minota, turacyaburi minota 26 n'indi y'inyongera bari buze gushyiraho kugira ngo turebe aho biza kwerekera. Ariko icyo twababwira cyo nuko iyi match nakasamutwe, kubera ko uko tebi imeze ubu ngubu, ikipe ya Liverpool aracyari ya mbere, ariko Liverpool kubera ko yanganyije mu mibyizi derby yayo yakinagamo icyo twababwira cyo nuko Liverpool aracyari ya mbere kuri table n'amanota 57, irarusha Arsenal amanota 6 kuri live table, kubera ko Arsenal irimo iranganya. Ariko ubwo Liverpool yawe ikibitse umukino w'ikirani itarakina, kubera ko yo ntirakina. Ni
nizo update twabaha. Zindi kipe nka Chelsea yaragayitse rwose itsindwa ibitego 3-0 na Brighton Hove Albion. Abahungu batyaye bafite umupira uhambaye rwose bakubise Chelsea ibitego 3-0. Wenda mvuze Chelsea wagira ngo ntiyari yuzuye, ariko abitwa ba Cole Palmer bari barimo. Ikipe hafi ya yose ya Chelsea yose yari irimo. Ubwo rero ntago Chelsea itwaye neza, byarangiye rwose Chelsea igayitse itakaje amanota 3, ku buryo Chelsea ishobora kuriska kubura Big 4. Ndavuga ngo ishobora kuyibura gute? Man City niramuka itsinze match yayo irahita igira amanota 48, kandi Chelsea ifite amanota 43. Man City irabigarukanye ubushongore n'ubukaka muri Big 4 kubera ko irakina na Newcastle. Gusa nabwo ntibyoroshye kubera ko barakurikirana na Newcastle, banganya imikino n'amanota arangana 41-41. Bivuze ko rero dushobora kubona ibitangaza byinshi, aho ikipe nka City biherutse kugayika itsindwa na Real Madrid muri Champions League ibitego 3-2, bagaragaje kwishongora kuri Vinicius Junior, ariko bakaza kugayika. City ishobora rwose kuba yagayika cyangwa ikagarura icyubahiro cyayo imbere y'ikipe ya Newcastle. Inkuru nziza ku bafana ba City nuko bari mu rugo, wenda basanga bagize icyo bakora, ariko nizo update twaba tubahaye muri uyu mwanya. Ariko turagenda tubaha izindi nk'izo mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport iraza gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport niyo yakira kuri stade Kigali Pele Stadium, biraba ari 12:00 z'umugoroba. Ni mu kanya gatoya rwose, ntimube kure ya Thousand Hills Empire. Niba ushaka gukurikirana live ukajya ukurikirana ibiganiro by'ama-updates bishyashya, nuko ugomba gukora bya bindi twavuganye. Urakanda kuri subscribe, urakanda kuri like, ukanda kuri notification button kugira ngo ujye ubona rwose updates buri kanya n'icyo twababwira. Reka rero duhinira ahangaha, kandi mwakoze cyane kubana na Thousand Hills Empire. Tuzatuba ama-updates aho turi hose, ntabwo tuzatugira ikibazo cyaho turi, ahubwo twe tuzajya dukomeza gukorana uko byaba bimeze kose kugira ngo tubahe ibyiza kurusha ibindi. Mwakoze cyane kubana natwe, na mu kanya n'akagaruka Sports Update.